Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come on down like over. Ay! Na 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 na. Ay! Okay, shot manan. Bottoms up. Okay! Cheers! Cheers! Hi, miss. Mabalin ka dito, agsala? Oy, girl, agsala kayo kano. Siyak ka din, sir. Ay, saan? Saan man? Siyak sa ti kayat na isala. Ay, siyak ka di, cutie pie. Mabalin, miss? Okay, go. Go, girl. Enjoy. Agyaman tapinat gamti panangawis ko kan kang agsala. Agyaman iti panakisalam kanya, Angel. No problem. Thank you, Matt Benji. Mabalin ka diya maalat yung cellphone number mo? Okay. Mudo iti cellphone mo. Ta-isave ko ti number ko. Okay, atay. Oh, dati ti number ko. I-save ko na. Okay, thank you, nakapimpintas ka? Nabayagan nga amok data, Benji. Ha? Ala, okay ka? Itulog ka ni Dila, misahan niyo. Sige. Tayam amo ka manan kadag iti barkada, Benji. Oy, girl, itay ka pa'y nga isam dita. Umay kakit dita mapantayo ni Jekantin. Mabisina kon. Sige. Oy, tara, Les. Oy, Angel. Ni ka di cutie pie, di ka na yun nakate-text mo, ha? Tumpak, girl. Nagtanong ka pa. Manumat na bulan nakate-text mo dahil dyan, Benji. Agar-aram ka di kan ka? Well, dating gawi. Fling-fling lang. 3 months min. Wow, ha? Iba ka talaga, girl. In fairness, gwapo na dyan, Benji. At mukhang madatong. Agree ako dyan, girl. Ang kasanon nga ni Kevin, Angel. Bayampay lang daya tao. Saan mat lang ang nagparparik na? Nalabi, ama kumikumanan kadagiti negosyo ti pamilyada. Amoy matante business-minded. Sa bagay. Ay, anya nga tanay pabusoy mo ang kanyak ni Benji. Tutal, at damot ni Kevin mo. Grabe ka, girl. Apay, kayat mo tinagumumanan ti sabali. Just kidding. Ay, so, sad dengan dakman. Sige, agawaan nyo ket ditimag na. Tani, mabisinak matan. Hello, Benji. Nakaawag ka man? Wan, Angel. Kaya't ka kumangawisan. Sa no? Ijisi ko tatambayan tayo. Ayang, kaya't ko. Dudua tala ko ma. Uray di mo awisan da Jessa kan Jigs. Tap no masolo tamot itong kalmay sa. Sika, amangan mat no adda balak mong aramidan kanya. Awan, kaya't ka lang nga makaistorya. Tap no maadaan tamot iti privacy Okay, naisuti ko na. Di iso, mabiit lang nga rin tagrubata. Agkita tanto iyan. Sige, agyaman na ka. Ay, makadlamag sa. Maikawa kami Di na kami matanaw-awisan ng agsyat. Wan nga agpaiso, Angel. Da kayon samat langan adwa ka ni Benji, di ka na yun na rumwar. Da kayo tilamad-madlaw yo. Puno ma.
Naamamom lang da dya, Benji. Initsapwera na kami. Iti nightlife mo, ha? Abay, kaya't mo agumura kami. Isuman pa'y, saor kayo Anya? O sige, ibagaktukan ko na nga umay kayo mat. Itikas na, saan kayo agumura kanya? Ay, true. Rumbang na lang, friend. Dapat walang iwanan. Nang runa no inuman ti pagsasaritaan. Course. Ngam no agpukaw kami, saan da kami ton abirbirukan? Saan kayon amasdaaw? Gaga? Rang. Akala ko ba chill lang. May kasama palang taguan. Naimbag ang oras mo, babe. Kevin? Yes. Apay, di nakadipastrakan? Ay, kwa. Umunag ka, babe. Agyaman na ka. Pasensya kan. No jak imaw-awag ka nagte-text. Kagap-gapok lang amin iti seminar. Kaya't napanunod ko ti agdiretso dito eh. Kasta ka di? Wen, kumusta ka natin? Kumusta ti panag-adal mo? Okay lang, mat, babe. Kas iti sigod. Chill-chill lang. Nasayat nga rin no kasta. Angel. Kahiliw ka na yan. Oray siya, Kevin. Kailiw ka matuna yan, babe. Babe, imawag ni Mama Itay. Apay ka, no? Agawid akpay ka no inton bigat. Kuyog nga agpamanila ni Mama. Ada ka no atindaran na a business seminar. Ket awan mangi-drive itilugan. Kasta ka di, babe. Kaano kan tumanan ngayon agpabagyo? Jak wala nakapampanaw. Gamtimanan pa nagsublik ti damdamagam. Ay, kwa, babe. Apay, kailiw na kadiadagos? Siyempre, Sana bali. Agdiretso akto dito eh. Kalpasan ti seminar ni Mama. Sige, babe. Orayak di pa nagsublim. Wen, babe. Basta agsingsingpat ka dito eh, wen? Kanayo nagtumot kit dito umawag kan ka. Wen, babe. Ni Benji ti umawawag. Gundawaya kasumbatan. Kabayatan ti kada ni Kevin iti banya. Hello? Hello, sweetheart. Abay nga talasong batam tiyawag ko. Di mo pa reply di text ko. Busy ka? Kwa, Wen, pasensya ka na. Makumiko makamin ngagdaldalos dito boarding house ko. Iso adyak mo't kinit kita ti cellphone ko. Sakit naka-silent. Iso nga itak lang ang makita dagiti text kan miss call mo. Kasta ka di. Okay. Mabalin nga sarak tayong tun rabi. Ha? Kailiw ka nga minan, Angel. Kwa, busy akpe nga mi ita. Mabaling ka di nga inton bigat langin ti panagsarak ta. Sweetheart, kailiw ka na yan. Pangasim, taita ko man. Pasensya ka na talaga, Benji. Sa anak ang mabaling ita. Inton bigatan ti panagsarak ta. Okay? Sige, inbagam tayo ta. Namnamag nga ro ti panagsarak tayong tun bigat, sweetheart. Wen. Okay, bye. Okay, bye. Babe, yawatan nakman iti tolya. Nalipatak tinangala itay. Aywan, mabit lang ang mga laak iti cabinet, babe. Nakaluto ako niti pamigatan ta, babe. Sumango ka niti lamisan, tagiddan ta namangan. Kaslawan ganas ko amangan, babe. Anya, mapingay. Diyak man mo. Diyak mauawatan tirik na. Kasla maulaw ha. Ay, sus. Tinasayat. Mapan kay ti doktor. Ingkag pa-check up, ha? Nasken ama-amuan. Nuan niya day ta amarikrik na. Tangay masikog kan. Mangbiro kak itinalawlawa apag na idanta. Siya kundi makamu ka dagiti amin nakasapulam. Agraman tingas to sa mga gadal. Bantayan ka, ha? Tapno di mo baybay antin inawam.
Kevin, Oh, payakas la di ka naragsak. saan matnitikas ta, babe? Siyempre, maragsa ka na. Iso na lang tapang panunutat ti panagadal ko. Di mo't umadalin ti finals yun? Uwan, duwalaangan abulan ti palabsan. Oh, di, palpasan pa lang itatawan. Agawid tanto inton Sabado iti balay, ha? Yamamu ka ni mama. Sige, sika ti makaam mo, Kevin. Kaano ngay mat ngayam amuna kadagiti dadakkel mo. Kan kakabsat mo. Ay, kwa. No kayat mo, di agawid tanto mat ijay lugar mi. Itikas na, maam-am mo mat ida. Una, kayat ko launay, babe. Okay, agawid tanto nga rod inton bakasyon. Ni Benji man yan tumawawag. Tinasayat. I-block kon ti number na. Agraman ti Facebook account na. Agsukatak matlaangan iti number kan Facebook account ko. Itikas na saan na kun ama kontak pa. Bili, baka talaga iti anak mo abalayan. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawa na balayan? Bili, baka on iti kinasingpet ni Kevin. Ha? Saan lang aday ta? Narespeto kan nagagatpay. Agasem man, tay sumat ng ti agtagtagibalay. Isupay ti aglaba, agluto, aginaw, aglinis. Kan amin na amatrabaho dito'y unagbalay. Katuan aabalayan. Awan nagdumaan da iti day di amana. Noan niya ti makitkitam itakin ni Kevin. Kastamot lang day di asawak. Nagagat, nasingpot kan narespeto da. Saan laang akadagiti dadakkel na. No di kat agraman kadagiti nakaikamangan na. Iso na lang, tanasapa mo't apimbusay gapu iti aksidente. Kabaliktaran iti asawak. Tano ka sano ti kinagagat kaw ay na isumad ti kinasadot na. Iso api na nawa ko na. Talaga siguro nga isumat ti makuna agas at abalayan. Wad magkit di aabalayan. Panagkunak kat awanan pagdanagak iti anak ko. Amok ana talgadan iti kasasaad na iti puder ti anak mo. Sapay ko mga rod, takasta balayan. Ang panagkunak at nasaysaya at no pagsasaritaan tayon ti may papan iti kalaysada. Iti kasta, mabindisyonan mo at ti panagdenada kas agasawa. Ay, katwan na abalayan. No siyak, awan parikaw iti dayta. Pakaragsakak unay, ano kasta ti kapanunutam abalayan. Apay nga takas to'y matante marikrik na. Manipod impas ngay ko ti anak mi kin ni Kevin. Kasla ka na yun ang madandanagan na. Agkaba-kaba ti barukong ko adyak maawatan. Nung amin mingmingmingak ni baby, saan damat nga agkarupropa kin ni Kevin. Kasla ni Benji ti kaingingas na. Saan mabalin? Sapay ko mata nagbidutak lang ang iti atap ko. Insan! Apay ka din, San.
Di ka agong ungat awan. Apay kumain nga agong atak. Apay nga, kabayatan adu makdakkel ti anak yu kat kasla umad adayumat ti rupa nakin ka insan. Kasla awan mo't naala nakin ka. Kaya't ko asawan, saan kayo mo't ngagkaruprupa? Sika mo tinsan, tilay bagbagam. Karuprupak mo na. Okay tam, agkakaingas kaminto pa iti mata. Agong, guwapo, sana ya. Puwera angaw insan Kevin. Talaga asaan kayong agkaruprupa iti ubing? Kuston, nawawanan sa baling ay bagam. Nasaysaya at napumanaw kan. Insan. Iso ka di dahitan ti inauna nga anak yu ka ni Angel, Kevin. Uwan angkal. Dakhil kaya main. Hangan. Apay ngay, nga kaslawan makarup-rupa na kada kayo ka ni Angel. Saan man angkal? Anak mi nga rod di karup-rupa mi. Ay. Wan matkit di Hangam. Kala, lipatan mo, tinaybaga ka. Angaw ko lang na dyan, Kevin. Sikapay latin makamo diti balay, ha? At da ngamin papaasikaso ni Mama Kanyak. Masapol nga agpamanila ak inton bigat. Kasta ka di. Katwan awan parikot iti dayta. Anong sampay lang? Sa nabale, ibaga ka ni Manang Lydia. Takanayunan natin umayin dito Tapno da kadwayo iti anak ta. Uray saanan. Kabailak mat nga uray dudwa kami iti anak ta. Sigurado ka? Uwan ko naklangarudan. Awan rumbang apagdanagam, Kevin. Apay, anaramid mo tikastoy kanyak, Angel. Inayat ka iti nalablabas pa yung panagayat ko iti bagay ka. Anya launa ti basol ko. Tapay, anaramid mo tikastoy. Pinagbalinnak atang. Kevin, apa yan? Anya ka din dagit ang ibagbagam. Adto iti resulta ti DNA test. Impa-DNA test mo ti anak ta. Wen, ngamin, masaksakit anak iti ibagbaga na iti makakit kita. Asaan kami kanong agkarkarupa? Iso ang nagdesisyonak amang ipa-DNA test. Iso ti makagapo. No apay akanayo na kiti Manila. Kevin. Linoko na kami. Nasakit tinaramid mo. Nagsakit. Pagawanan na ko, Kevin. Pagawanan na. Diyan ang gagara ti amin. Kinapod nun na. Inatap ko matidin asana si kati ama ni Kurt. Ang nagbutang nga mga no panahon da kami. Sino ti ama ti ubing? Sino? Pagawanan na, Kevin. Sorry. Ay na, bigbigat, daw. Bigbigat ngam dagita madan manok mau tiap aprusap. Ay kat normal tay sumat nga rod ti tarakan ko nanang. Iso tayan ti pagbirukak. Iso arumbang laeng nga rod nga aywanak. Ay na, iso adi ka makaas-asawa. Tadagita laeng tarakan mo ang manok tas asikaswang. Ay kat makaasawa ak tulat ta ka dinanang. Daanad yun aya. Kanon tupay nga yal daw. Kano 35 maun. Ang maging kaita, awampay lang, nubiam. At danto nga rod nanang, di kay ka di madanagan. Jak tupay madanagan. Da kayon tulakit din. Awan latam mo ka, unal daw. No di mo dyan, di kinapamalut mo. Jakon mas daaw. No aglaklakay ka na baraw. Aho. Apay, ti kunayo, itulok ko met ngaglaklakayak abaro. Pulos met
Ay, urayon nyo. Taiyawid kun to ti agbalin amanugang yo, nanang. Kanong tupay ngay. Inton pumuraw dewa. Laki-lakayan ka, agabdi ka mo lang naknakam nga may. Ha? Suron kaon. Ayos! Layos man ang tiarak no kastoy lang, Aldo. Lakit di pare. Talaga aswerte dagiti ipalpalot tayo amanok mo Aywan pare. Isungarod nga aywanak idaan na imbag. Tartarak nag-iti husto. Taisuda ti puunan ti swertek. Swerte tayo ko ma. Aywan nga ayam. Swerte tayo ko kuma. Ay kahit intayo pa'y mga na. Iti kasta, adda ipigsa tayo nga uminom inton rabi. Ay katuan pare. Sa dino nga iti panganan tayo. Sa dino pa'y kumangay. Kat iti sigod apang panganan tayo Iti ayan ti balasang asab sa bungam. Ayos. Makitak man nga ruden ni mahal kong Cynthia. Cynthia, ading ko. Kasano nga iti ibagbagakan ka? Juan. Jakili ba? Nga adamot rit nakken ka, Aldo. Iso na lang ta. Anya, Cynthia? Mamalot kamot ngamin. Ay, ko. Awan mat ka ti bibiyang ti kinamamalot ko. Iti panagayat ko kan ka, Cynthia. Tinapatag. Ay ayatan ka. Napudno ti panagayat ko kan ka, ading ko. Uwan ha? Gamtyak kaya ti klase ti pagsapulam. Bisyo namin ti kasta, Aldo. Ngam, no ikarim kanyak, maikat mo day ta bisyom. Dakkel tinamnamam kanyak. Ay, ko. Sige. Ikatoy kung ti kinamamalot ko para kan kasinta. Ay, Cynthia. Sigurado ka, Aldo? Uwan, promise. Basta aklunan nak, Cynthia, my love. Sapal ako mga ron. Tatong padom day takarim, Aldo. Uwan, promise. Aklunan nak nga rudan, Panik na kampay ating bagam kanyak, Aldo. Ikatampay nga umuna ti bisyong. Sakbay nga klonin ka. Anya? O anya, kabailam ka din haramidan ti kayat ko? Ko. Sige. Day talaang basic. Tungpalik ti kayat mo. Gaputay ayatan ka. Ibagamlaan, no anya dagita kondisyon mo, taramidak. Mapanaknakaklaan ti kinapudnokan ka. O aking Cynthia. Kasano nga pare Aldo. Nakakondisyonan ti manok nga ilaban tayo inton bigat. Pare Fredo. Jack, sapay makasurot kada kayo. Apay ngay? Kuha ngamin pare. Imparit ni Cynthia ang makipalutak. Anya? Apay aparitan na ka ang makipalot. Katday tamot ti pagsapulam. Kakaiso na nga suswerte ka iti day ta abisyo. Paritan na kapay. Apay, nobyam ka din day as Cynthia. Saan pa'y pare? Matlagayam. Agrubwat kakit din, tamapan tayo makipalot. Fredo. Apay, di mo imbaga aday tati pagkwartaam. Imbagak mat. Ngam di nalata kayat. Bisyo ka nung amin day ta pare. Ay sos, sumapul kalangan iti sa baling armam, Aldo. Ngam ni Cynthia amat nga rod ti kayat ko pare. Ngam di nakamat nga rod maawatan pare. Tibiru kem kat jay makaawat kan ka. Sayang ti swertem iti palot, no ni Cynthia ti maasawam, pare Aldo.
Nagpapukis ka matal daw. Wan nanang. Mayat matlaan ka ditipukis ko. Ay kumayat ha. Hay, bagbagay mo ti kasta apukis ba anak ko. Agyaman ak nanang. Sige, tarumarak pa Sa day no ti papanam. Inakman sa rungkaran ti sabsabungak. Dada, apay, adaya. Ninanang mat. Siyempre mat Siyak pa'y ti kunam. Awan to mat ti bilibyo kanyak ako nakmanan. Mamati ak tao intun adan yawid mo, anak ko. Uwan ka di. Asidagan ti panangyawid ko kini Cynthia nanang. Nobyam. Nobyak to ananang. Apay, sigurado ka nga klunon na ka, ha? Uwan. Iso nga ron tinangibaga ang agpapukisak. Iso asiguradong aklunan lakday jay, nanang. Adto'y ti kwartaan ang abakan ti manok mo. Inalamin ti bingay may kadagiti kakadwata. Agyaman ak pare Angam na di kayag tagtagari Di yu ipadlaw ang manok ko ti impalot yo. Ang mga numaamon ni Cynthia kat maupay kanyak. Kunakmat ngamin sumapul kalangan iti sa balay, Aldo. Sana mabalin pare. Amumat ni Cynthia laang ti kayat ko. Sa bagay. Napintas mo't ngamin ni Cynthia. Nagasat ka no aklunan na ka. Isu na laang Ay, sayang ti swertem iti palot kunak manain. Sana bali, tano aklunan nakto ni Cynthia. Ikasar kunton adagos. Kat into nagasawa kami, siyak tumat laang ti boss. Wan pare, siyak tumat laang ti matungpal. Siyak tumat lang ti masurot ti desisyon na. Ngamin, siyak ti lalaki. Iso nga aramidak pa ilang amin akayat na. Iti kasta, magunod ko ti ayat na. Aldo, nakitak dagiti nagado ang manok mo ija balayon. Cynthia, ilakok to dagi jayan, intun aklunan nak. Di pa'y na nga ibagbagam nga ilakom. Ang maging kaita. Nagaduda pa'y laangat. Wan talaga nga aduda. Agasang manday ta, kinaado ti manok mo, Aldo. Ilakom aminen, iti kasta, aklunan ka maten. Ay saan Anyan tunghayan ti pagbiyagan ta, into nagasawa ta. No ipalakom mat amin ang dagiti tarakan ko amanok. Nagrigrigatak dagijay amanok. Iso ti pagbaknangak. Ang pukawam kit din. Ay, saan ang mabalin Cynthia? No kasta nga ron. Lading itag kaldo. Ang awan tinamnamaam kanya. Diyak kayat ti makiasawa iti maysa amamalot. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo, Aldo. Uminom taman kiti, pare Fredo. Apayin, pare Aldo? Itamampay asika ti agawis nga aginom. Ay ko. Basta, uminom ta pare. Barang mailiwliwag ko man ti sakit amarikriknak. Apay, binasted nakakadini Cynthia. Kaslakastan pare. Ngamin, di namat maawat dagiti tarakan ko amanok. Di namat maawatan ti klase ti pagbirokak. Iso nga awanen pare. Diakon ituloy nga arman ni Cynthia. Good decision, pare Aldo. Ti biro kam ita. Kadjay makaawat kan ka. Iti kasta, agkinaawatan kayo. Adda nga tapay ay makaawat iti mamalot akas kanyak pare. Adu pare. Kunada nga ruden. Habang may buhay, may pag-asa. Isu adi ka maawanan ni tinamnama pare. Dumtang tulat tati babae aparakan ka. Pare Aldo, ang mga no adda bote, wano plastic ang nagibusam iti danom. Wano soft drinks dita.
An-anom ko mapare? Ay, ket pagtupra akmat. Nene. Kaya't masawan. Agmamamakamutan. Ay, ket sigud mat pare. Insardang ko laeng. Ang itinaburing hak, insublik manen. May mayat nga minda ito, ngam ti agsigarilyo ak. Wan mat ket di Kaya't kumatan nga isardang tagsigarilyo. Ang jakmat ngamin maliklikan. Nang runa no kasya pakanat dagiti tarakan ko amano. Padasam ti agmuma pare. Mayat da ito ay ayam tingiwat. Isardang mo ti agsigarilyo. Agmamakalangin. Kaya't mo, taitimplahan ka pare. Ay sige man pare. Padasak man ngagpaiso ti agmama. Bareng maalilaw tiriknak. Kat jakon biro kan ti sigarilyo. Ay, un pare. May mayat da ito'y ngam ti sigarilyo. Kunak manen. Pwah! Nay! Ay, di mo basta ito pradi ka anak ko Ay, nagrugay ta kita Sana bali. Tadalo sakto inton madamdaman anak. Ay, saus. Kapay no tulado mo dagiti padam nga agmumuma. Tamagala ka mo iti plastic bottle. Isaw, ti pagtupraam. Saan ka ta basta-basta itupram latan dito'y arubayan, si balay. Owan nga rin makita ka plastic bottle nanang. Ayo, naikan na aya. Nagadaw, ijay likaw, tinagibusan iti soup drinks. Biyalandak mga rin anak. Ay, naikan. Apay nga kistong kayo ngayon nanang. Ha? Wampay na saya at mo't nga ramid mawal daw. Nanang ikang kayo matitikwarta. Tunggal mga apakakitipalok. Sana yan na saya aday yan. Ay, di nakman pilpilusupon na kastal daw. Ijam day ta amumat. Tanay, tirigrigat ka nga glinlinis dito yarubayan ti balay. Ay, sana nanang. Dahil nga rin mo ti pagragsakak. May mayatan dahi tag. Nung tagsikarliyo ak. Anya? Anya ti mas kayat yaw. Ti asok nga tao di ti sigarilyo. Plus agkaiwara arungrong. Wano nalabasi tatupra nga gapu iti mamak. Ay! Awan ti kayat ko kadagita. Ngabay! Agpada asaan anasayaat. You know? Iso nga isardeng mo. Dagita abisyom. Anak ko. Pare Fredo. Apay pare. Kaslad da kayat mong ibaga Ilakad nakman kiniinsan mong alma. Ha? Kursunadak namin kahit. Ay kaduna no kayat mo mapantan to ijay balayda. Ang mangitugot kanto iti estate side nga arak. Nene. Apay nga arak? Chocolate ko wano sabong ti itugot ko pare. Bay ampay lang ti chocolate kan sabong pare Aldo. Ni Uncle Ramon pay lang ti umuna nga armenta. Medyo stricto nga min dayjay. Ang no maalam matan ti kiliti na. Awan ton parekot pare Aldo. Sigurado ako kwam taon ni kasinsin alma. Kasano nga'y kasinsin? Nagaram ka din ni pare Aldo kan ka. Wen kasinsin. Kahit at damot lang ka dinamnaman na kasinsin. Kumaa, no agbalbali wen kasinsin. Ha? No ikatan na ti kinamamalot, ken idyan na ti panagmumumana, mabalin nga klonag to siguro. Angam no di na idyan dagita bisyo na, awan mo tinamnamaan na kanya. Anya? Angam kasinsin. Awan mo't katibibiyang dagiti bisyo na iti kinapudno ti panagayat na kan ka. Ay na, jak to kaya ti agkonsumisyon kasinsin. Amangan no kanayon kamin to nga agapa, gapo kadagiti taraken na amanok, kastamatan ti panagmumumana. Bayam, taibagak to nga ruday takan kwa na kasinsin. Wen kasinsin, makapa-turn off ngamin ti kinalabasi tingiwat na, nang runa tingipan ken bibig na. Sakit, nakabulsa iti plastic bottle.
Ay, nagdugyo ta kitaan. No kasta, saan ka na simurot kada kasinsin Fredo ang napan nakipalot, Aldo? Saan, Alma? Inidya kong ti palot. Sigurado ka? Uwan, uray na magam kinikasinsin mo, Alfredo. Kat no namin anudan anapan nakipalot. Ngamjak simursurot. Nagbalbaliw ako na, Alma. Ay kat nagsayatan ngay adenggan no kasta. Tingay panag mo, ma'am. Insardeng mo ka din? Uwan, insarden ko, Alma. Talaga nga rod anapudno ka iti panagayat mo kanyak. Launay, kasano? Aglo na nakngaruden, Gaputan na riknak ti kinapudnom kanyak. Kan tinungpal mo dagiti kondisyon ko. Aklonan ka nga rodan, Aldo. Agpaiso, Alma? Wan, ay ayatan ka mat, Aldo. Ay na, pinaragsak nak iti kastaunay, Alma. Agyamanak ta sinong bata mutlaangan ti ayat ko. Agyamanak, Alma, my love. Ngamni, ikarim, adi mon sublian dagiti bisyom, Uwan, Alma, ikarik day ta. Nanang, agsagana kayon. Kanya ti sagana, kanak ko. Agsagana kayon, tadumanon tayon. Nay, kasanawa dumanon tayo. Kaawampay mo nubyam nganyam ambom kada kami. Ma'am, amo yun to, Intun dumanon tayon ije balay da, nanang. Basta agsagana kayon, tamang asawa akon, nanang. Nay, mayat tiisan mo ita, pare Aldo. Kasi lang naragsak ka. Ay, kat siyempre, pare. Ngamin, kaayan ayat kun ni Alma akasinsin mo. Kat agkalay sa kamin iti mabiit, pare. Agpaiso? Uwan. Nukasta, nagbaligi ka iti plano, pare Aldo. Launay, pare. Ay, kat na, agyaman iti tulong mo, pare. Ita, tanubyamon ni kasinsin Alma. Mabalin mo man nga roden ti sumurot kada kami, je palutan. Uwan, pare. Ang hinay-hinay lang. Nan, ikanak man kititita mo man, pare. Medyo nabayagan ka. Asaan ka nagmama? Iliblibas ko lang no ka. Atoy. Marang laang gayam amin nga impakpakitam kanyak, Aldo. Kasinsin Alma? Alma, my love. May sakamat, Fredo. Imbis asyak ti isakit mo, tasyak ti kasinsin mo. Saan mat, tatinulungan pa'y anagulbod ni Aldo. Ay, kwa kasinsin. Denggan ako, Alma, my love. Agpalawagak. Ay, makamu ka ditan, pare Aldo. Panawan kayong dito, Agpili ka man laangan, Aldo. Siyak, wano ti bisyom apalot kan mo man. Ay, kuha, my love. Jay, Anya, kwa. Anya, tinapatpatagkan ka. Siyak, ano, biyam? Wano, dagiti bisyom. Ay, Alma, napatag ka kanyak. Napatagmat ati mamak. Kastamat ng dagiti manok ko. Ngamin, isuda ti pagtataudan ti pagbibiyagak. No kastarod, lading itak, ngam sa anak ang makikalaysakan ka. Anya? Agsinatan, tadi mo matgayam kabaulan ti agbalbaliw. Nada. Apayan daw. Kasla ka mula agong runga abaka ditan. Ay, awanan na talaga. Awanan. Anya ti awanan, nasasawam. Awanan na. Sana na matuloy ti kalay sa amin kini Alma. Di na kano kaya ti magikalay sa iti kas kanya kasugador ken momador nanang. Nagsakit na lang, nagsakit. Kay kakay, gonggo na Nakunak tumot nga minkin ka. Ngay jamaw tagita bisaw. Ang natangka mga minti ulaw. Ano sa muna ati ag may sa.
Kay sumok ti pinili, anak ko. Ha? Delia! Delia! Apay ayala kay. Anya man ti pagpungpung tutam. Sa dino tayo ni Philip. Ni, apay ni Philip, Elpidio. Nasabat ko ti maestra na itay. Ipagpabayad na ti sarming anabuong kano ni Philip. Gapo iti panagayayam da iti unag ti classroom da iti bulay di kalman. Anya? Sa dino tayo tinalayang anak mo, ha? Ay kwa. Imbaon ko amapan mangyapon kadagiti dingwan tayo lakay. Ibagamtag sarita kami apama na sumangpet. Hustunan anak ko. No apay ngamin anagay ayam kayo iti bola iti unag ti classroom nyo. Amoyo mat nga do ti madadaal ijay. Yak mating gagara nanang. Dita, sumungbat pa'y lang. Kaya't mo pa'y tibaon, ha? Saan ang tatang? Di mo't imbagak ano basol mo, di ka nagkalintigan pa'y. Tatang. Husto na italakay. No saan mo abasol ti may sabanag, at dakar pa nga mga kalintigan, wano grason. Ngam no nalawag met abasol mo, aklunam ti bidot mo, kadigan agrason pa'y. Nawatam! Tatang. Onya! Ulitin pa'y kaditegay ayam iti unag ti classroom yo, ha? Saan ang tatang? Inton kon, pilayan kalagang nga rodon, tapno agtalinag kalagan dito balay. Husto ka rinday talakay. Unay kalakit din aya. Agkalma ka kumalaang, ang mga numalawan ang manan ti anak ta. Asino takin ko kwa kadag ito'y notebook kan libro anak kawara dito'y. Diyak mo nanang, amang ano ni Judith, uno saan ni Philip. Judith! Philip! Umayuman ornusan dagito'y nakawara dito'y balkon. Saan ko mat ako kwa dagita nanang? Amang ano ni Philip? Inyornos ko matanda iti papel ken libro itay. Saan ko ako ko dagita? Ay unay kayo lakit din aya. Nabambanog ti tao anagapo ijay talon. Ngam kastoy pay laang mat ti masang petak. Agkaiwara dito'y balay. Ornusan nyo mat aglinis kayo mat. Naglinis ako nanang. Naglinis ka kunam. Ngam agkaiwara mat ti papel dito'y. Diyak mo no asino ti akin kukwa kadagita nanang. Basta siyak, inyurnos ko itayan dagiti notebook kan libro. Asino nga iti ururayon nyo amang yurnos kadagitoy? Siya? Philip! Judith! Umayo nga minan urnusan Agpin na tudo kayo pay laang mat. May sakamat Gladys. Imbes asikati mangisuro kadagiti addim. Saan mat? Sikati inauna. Iso ano adda makitam anakawara dita, ay kat urnosam matan Saan kat amulmulagatam kit din dita anakawara. Di damat nga minamo ti may suro nanang. Namin anok matan nga imbaga kadakwada, nga iurnos da dagiti usarda, ngam awan latamat. Alaala, urnosumon sakbay asumang petje amayo. Amangan numakaraman kayo manen iti baot, numadanunan na dagita anakawara. Hoy, Philip! Nagsaor ka! Apay nga adda ka dita nakalinong. Wan nga rod umay kakit din tap numalpas adagos to'y daldalusan tayo. Iti kasta makaawid tayo matan. Nabanungak nga rodan. Nagsakitan timak nga agbagbag o titiruhot. Agwantis ka ngamin Urang gwantis ak manang. Nasakit latta. Naging pismat ngamin to'y gwantis ak ginatang ni nanang. No day tapa nagrekreklamom, kat nagbagot ka kuman iti ruot, diada kumanalpas mo. Iso upay Anyalaunay ayat ipakaringguran yung agkakabsat. Agtrabaho kayo lang ka Sana masapol asao kay asao. Alala, ituloy yung kitintagdalos, iti kasta malpas sa dagos. Untatang! Gusto mo tinday tapa na ginanam Philip. Nung nakainanakan iti maysa, 1 o 2 minutos. Trabaho manan. Sana may sa oras kayo na.
Awan ati malpas at trabaho no kasta lang. Be, gunggulangan. Nalalala, agawaan niyo tagdalos. Iti kasta malpas at agos. Wen tatang. Bumangon ka ditan, Gladys. Ringam mo't dagiti addem tani aldawan. Ay na, bay ampay laang idalakay. Nasapa pa'y mat. Alas 4 pa'y laang iti parbangon. Isupay mat timay sa oras apan naturog na Ay, sana mabalin Delia. Askan lang asuruan damatin dagluto. Saan nga agnanayon asikalatan daglutluto para kadakwada? Saan abali takabaelak pa'y mat lakay. Mapuyat damat piman numariing da iti masapa. Nasapa da naturog idarabi. Isonas kan lang nga masapa damit nga gring Elpidio. Oy! Bumangon kayo ditan kurap na eh! Di uraying umayak pa lang ditay dayo! Wen tatang. Ringin mo da kita dem! Wen tang. Ay, unay kalakit din ay alakay. Bakit? Para mo't lahing katakwada ti kastingar aramidag. No saan da masuruan ita, sigurado nga isutan tumot lahing tinakakaasin o bilang lahing. Iso kabayatan nga ubing dabay. Suruam idan kadagiti trabaho. Saan lang dito'y unag ti balay? No di kat karamanin ijatalon. Iti kasta, amudan to tar aramidan da. Sa bagay matkit di Iso di na kumadildilawan bakit? Ngamin, pagsayaatan damad lang, ti pampanunutay. Ne, apa yan anak ko? Apa yung agsangsangit kayo? Pinauto kami man ni tatang nanang. Apay manen aya. Anyaman nga minan ti inaramid yo. Taapay abinaot da kayo di amayo. Narabyan kami anagawid, nanang. Apay nga min anarabyan kayo anagawid. Napanak pa nakiyayam iti balay ti kaiskwilak, nanang. Katsi ka ngay mat Judith. Di magasak lang matiti balay ti ka eskwela Napan kami nagbayabas ijay likod ti balay da. Ay kat basol yung arudan no apay abinaot da kayo manin di amayo. Amo yumet adi na kayat amarabrabyan kayo nga agawid. Ala, husto day ta na panagsangsangit yo. Ni manang yung ay Gladys, sa dino ti ayan na. Anday di kusina, nanang. Aglut-luto. Mala, itulod mo man nga rod to'y ginatang ko amasida iti ayan na anak ko. Ibagam ta iso ti iluto na apangrabyan tayo. Nanang. Mabisina ko, nanang. Uray siyang nanang. Mabisinak mo din. Adda tinapay a ginatang ko. Mangan kayo pay laang iti tinapay. Pagururayan tayo iti masida nga iluto ni manang yo. Nagbital-tawan niya manang Judith. Manang Gladys. Sabado manan inton bigat. Ay, uwan nga rod Oh, apay ayan no sabado manan inton bigat. Masadot ka manan ama panijay talon, kasta ka di? Law na yung manang. Sapay nakapudpudot iti talong. Ay, sus! No asino pa iti lalaki. Isupay ti sadot nga agtrabaho iti talon. Wan nga rod Makapasadot mat ngamin. Sa nabali kumaano sa napudot. Ay kat aganos ka Ta saan ka matanayan nakabak ng Philip? Wan nga rod Sapay nakaungungot ni tata. Ay sus, sika talaga. Nagadua reklamom. O sige, magnatayo kit din. Iti kasta, makaawid tayo ni Jebalay. Amangan no bautan na tayo manan ni tatang, no marabyan tayo manan nga agawid. Imot ko na nga gawid ka dagos kalpasan di klasem. Hanggang sa dino tinapnapanam, ha? Apingit ka lang nga nagawid, ha? 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 Anay ko tatang gusto na. Sa dino tinapnapanam ko na, ha? Anay, gusto na tatang.
Napanak na kayayam iti basketball. Kat anya nga itinaganap mo anapan na basketball, ha? Nabsog ka kade anapan na ayam? San tatang? Nabanog ka, kasta kade? Un tatang. No te palagay ayam mo kuma iti basketball. Kat timulong ka kuma dito'y balay. Adda kuma ti Serbina. Namin ano ka napalpalagipan. Ngam talaga natangkin ti ulong. Anay ko. Gusto nga tatang. Ikarik. Saanin na maulit. Agawin ako na nagos. Kalpasan di klasik. Sana ko na mag-iayam iti basketball. Sorry, tatang. Sorry. Unay kalakit din aya, Elpidio. Binaot-baot mo man gaya man ni Philip. Una, tanatanggan mo't gamit yung ulo na. Awan dengdenggan lasaw. Unang pinalalwam mo't piman jay anak ta. Kas jay ti rumbang iti ubing anatanggan ti ulo na. Kita, man, no saan pa'y laang Lakay. Bakit? Panang disiplina lang ti kasi nga aramidag kada kita nakta. Ay, una, ngam kita atan maminsan, kat masobra ang matimang baot kadakwada. Nang runa unay kini Philip. Hustol! Nagkado ka nga. Di nakisuraw, kamuktar aramidag ko nakmanan. Apay kasla na uli magtibalay, bakit? Sa badumat ita. Sa dino tayong dagiti ubing. Ay na, nakaturog da pa'y alakay. Anya? Ay! Ringom itan aldawan! Ay kat mariing dan tulat na alakay. Ay sos! San amabalinti ka sa takanyak dalya? Elpidio. Glanes! Junet! Hili! Bumaong ka ditan! Bumta ka dyan sa haratinwang! Ngum nakailag kayo pelang dyan na! Kaputawan ti eskwela yun, di kayo matan bumangon! Bumangon kayo ditan! Tato ti matrabaho! Glanes! Tatang? Agkuyog kayo kini Judith ama panmangi pastor kadagiti dingwan tayo. Wan tatang. Kitaan nyo, tadyad ta mabalinda paglinungan ti pangipagutan nyo. Ken kitaan nyo, tawan ti bakras amabalin apakatin na ganda. Wan tatang. Bantayan nyo ti oras, tamapan nyo to ida painuman into naldaw. Wan tatang. Sa dino tayo ni Philip. Apay ka di, tatang. Agrubat ka baten, tagkuyog tama pa ni Jatalon. Tulungan nak nga garado. Un tatang. Numalpas yun, dagiti maarami dito'y balay. Sumaruno kayon to ni Jatalon. Tado ti maarami di jay, ha? Wan tatang. Nasaya at tasimangpet kan lakay. Kunak numarabyan ka manin nga agawin. Nasapak, tanadamag ko nga inpauraga gayam ni pari isko ti tarakan na baka. Di magasakit di balay na. Nangalaki ti sidan tayo. Ay kat na imas nga ron ti pangrabyan tayo itaala kay. Lao na ya bakit? Taiwan, sa dino tayo nagitanak ta. Adada ijay salas lakay. Madama ti panagrepaso da. Exam da kanong amin inton bigan. Gas taya. Wan lakay. Apay. Adda ka di pangibaunam kadakwada, taayabak ida. Saanen? Bayam ita nga review. Di mo itang disturbuan. Siya kung timang luto dito yung sangput ko karne. Siya kun alakay, itikas na makainanakamat anagapo ijay talon. Siga, di ati agina na bakit? Amok anabanog ka na pan nakilabada. Iso siya kung tagluto. Ala, si kangarod ti makaamo lakay. Wen bakit? Ag-relax ka lang dita. Ayaban ka ito, intun makaluto akon. Daytoy ti card dagiti anak talakay. Kita nagngangato dagiti grado da. Dan, kita man bakit? Daytoy ti card ni Gladys. Ha? Ne, line of 9 mo't amin ngagpeso. Wala kay. Daytoy mo't ti card ni Judith. Dan. Oh, line of 9 mo't lang amin. Wala kay. Ni ngay Philip, ayan mo't ti card na bakit? Atoy lakay.
Nangatumot lang dagiti grado na. Kita man. At dadwa a line of 8 na. At least nakatulat ta bakit? Wan lakay. Talaga na sirip, dagiti anak ta bakit? Wan lakay. At damanan ako magagita kag trabaho no kastoy laang bakit? Uray siyak mo't alakay. Maikat ti banbanog ko. No kastoy ti makitak agrado dagiti anak ta. Bakit? Ayaba mong nagitan nagtatamangan tayon. Naidasar kunti pangrabyan tayo. Wala kay. Philip, ayaba mong damanang mo, tamangan tayon. Nanan. Oh, anyang itiin lutom asidaan tayo, lakay. Nangyang rakiti bukal bakit? Linaw ka kiti karni ti baboy. Ay na, nagimasan no kasta, lakay. Siyempre, bakit? Ay, anak ko! Umay kayo mga anan, Maminsan lang ka dito, ayab. Wan tatang, umay kamin. Nagbandumitan ti sidain tayo. Wow! Adumanin ti makan ko nakastilaan. Nalalala, agtugaw kayon. Agigiddan tayon ang mga anak ko. Ang sakbay na agkararag tayo pa, ha? Ala, agtugaw kayon anak ko. Tasangsang kamay sa tayong agkararag. Agyaman tayo iti Diyos, kadagiti parabor na kada tayo. Ay nalakay, nasa isaya at sano ipandakalaangan iti ospital. Saanan bakit? Ay kimbakak matlaang. Nalarapit na panog ko lang dito eh. Narabisan na kami dito na minsan nga aldawagat. Wan angam ni. Saan matan abo mababatigurigor mo? Nakamanukan atumar iti agas. Angam saan mat apumipyat ipudot mo? Ay, wan nga rata. Mang parte ka makititinitib ang manok bakit? Ikam iti adwalaya. Taag sa bawak man. Barang pumipiyat irik na ka. Sige, mabiit lang nga ron tayo bagakin ni Philip. Tamang tiliw iti manok lakay. Kumustan tirik nam lakay? At damot lang ka di pimipian na. Ay, diyan araw daw mo bakit? Diyan matan mawawatan tirik na ka. Malaminak. Indon kon, napudot mo ng tirik na ka. Sakit lang sakit tibagbagit. Kasi lang makunkunot tila sa lasag ko. Agtangkaso kang arod ano kasta lakay? Ay, kaya't kundi mapaniya talo na. Talaga jakpay lang kabaylan. Ay na, di mon pilitan lakay. Aginanakakit di. Iti kasta daras kang umimbag. Nukunak tuma ngamin nga idigos mo, idinaarbisan ka. Ngam natangkan mo ti ulom. Ay, talaga siguro mata. Dimtang mati ba nagsakit ko bakit? Mangluto ka man kit iti lugaw. Taiso te ka na ka. Ikami ti hado alayagan paminta. Sagpawa mi ti karne ti manok kan itlog. Sige lakay. Mabiit lang nga ron tamang luto Iti kasta makapangan kan makatumar kamatan iti agas mo. Ne, sa dino ti papanam Elpidio, nakabunang kamat. Mapanag iti talon bakit? Mapan ko sa rungkaran dagiti mulak. Ay na, di mon pilitan ti mapanlakay. Saan ka pa'y unay anaimbag? Kan may sa, kagap-gapok laang mat ijay idi kalman. Sa bali at tamot ano siya ka mismo ti mapan bakit? Sana bali, ta sa anak mo't ngagbayag ijay. Agawid akmo't ladagos bakit? Ang lakay. Awan ka di tirumba nga pagtanagam dilya. Kaba ilak ti bagik kunak manen. Kasi ti kanayon ko nga ibaga, awan tinalawa at agami kininanang yo. Kas makita yo man, basit lang to'y daga suksukayan tayo. Iso nga agadal kayo kumana yung bagan anak ko. Tay sulayang tayo ti may patawid mi kada kayong agkakapsat. Pudno ti kinuna ti amayo anak ko. Iso adi kay kumagumurgura no kanayon kayo amautan. Ngamin, para mutlaang kada kayo dayto yung aramidan mi. Gladys. Tatang, Si Kati nauna.
Iso kita ang di pagsayaatan yung kakapsat. So ruam dagiti addim kadagiti banag adidaam mo. Wan tata. Si kamat Judith, agtungpal kayo kinimanang yo. No adamo dagiti saan nga amo ni manang yo, ay kat mabalin nyo lat tamat nga isurukan kwa na. Wala nang. Philip, Tatang, pudno asikati inaude. Ang kanayon mo alaglagipon asikati lalaki. Iso adi ka agkapoy-kapoy. Rumbang nalaing nga aramidem mo't amin akabailam amang tulong ka dagiti kakapsat mo. Kastamutin kada kami kininanang mo. un tatang. Uray kasano ti kinarigat ti biyag anak ko. Ikarigatan nyo tag-eskwela. Di kay agpaabak kadagiti pannubo kadumteng. Aramidan nyo kit di dagiti akarit ken inspirasyon. Iti kasta, makaeskwela kayo, anak ko.